tātou whailoa I whiawhia I naua. Sopo mailo tau soi fuale nei a whiawhi. Wha malole on sai. Malole ngā lua I whiauma ngā duenga sa whita I tunga iai. Wha pia fua whonga ma Port-Kalame pe ono tau whita aloa I ele nava yaso. Ia a o se lao lele foi. Wha manu ia tuai. Ia lea so sao tina I tina umalavo so tātou o tunu. E pe o na whai longa iai le malamana li la. Wha talo whatu le mai monga so tātou o tunu. I ono tūlanga wha lupe. Feo yo le tala le lei. Sa whea ngai fo I male upu fola I pe o na iai. Ile malamana li la. Pepe sino le atunu. Tāpa au mo whale upolu ai maise. O nei o tātou tangata o loo mai mo mai. Ia iso o se tafale nei lalo lange lunga ia o le tātou YouTube. O le vaenga lona se furu tasile nei o le tātou Port-Kalame. O lau paloto o leo. Ma o le vaenga whai u foile nei. Mo le tātou motu nei upolu. O le nei lava Port-Kalame. Sa tu whaata sea le WT Media. Fai paanga male ofisa o le komisio whai ngā palota. Ofisa o le komisino suru whai ngā. Whaata sea male lango le Sampor. Whaambea I male TV Tansi. Whaafitai whaapito foi. E le whale tupe o le Samo Commercial Bank. Mo le whaatupe ina ia o le nei foi Port-Kalame. O lea ua mama futantu ai foi. Ia male whionga ia sebu tafa. Ia pole tō whai a malolo lima vai pule. Mai le ofisa o le komisio whai ngā palota. Tā lofa sebu tafa. Ia whaataro whaatu seunga mai vasa. Malolo wa foi. Ia I le nei foi a whiawhi me whaapoponga o le tātou Port-Kalame. O lau palota o lau leo. E pe foi ona avere fo la sanga I le whaafonga mana mai moa o tātou wātunu. Ia mai se foi ia o woma pāanga. E sa lango ina le tātou Port-Kalame lewa e whaailo. Ia o le vaenga munibuli le nei. Taru lava ona whaatino le tātou Port-Kalame lava le nei. Ia mai se foi. O le tuu ina atu peo o le otongolo ia ili ta amurisanga. E ala I le vaenga lea o le resitala. Ia le motu nei polo. Ia o le mea lea e whaamalo atu I foi. Ia I le pa ia maulunga se o tātou wātunu. Ia I le ne foi vaenga o le tātou Port-Kalame. Ia ma tūlanga lau foi pe ona ia te lo se lau le ne foi lea a se unga mai vasa. Ia se itau whaata tuai ia tūlanga foi o la ave i sila le tātou watunu. Ia mai le official commission o whainga palota. Lewa e whailo ia o le vaenga muli nei o le tātou Port-Kalame ia mo le motu ni o poro whanga so renga luenga resitala. Watu e ave ilalo u mafo fau I le vaenga mua la o le tātou Port-Kalame. Le sa whapeo na saunoa ia le afionga I le komisino o whainga palota. E a mai a toa lava ia le ata. O ngā luenga whaatino le a whaanga solo I ngā luenga ofisa. O le komisio whainga palota mo le tausanga le nei. Ia le utatou o mai utatou tūlalata fo I le o ngā tutonu o le tausanga. Ia e manatu la. Ia o se vahenga le nā e mai mo iai. Ia I le whaanga solonga o le tātou Port-Kalame pe ia o na masani iai. Ia wa utau oto atu si vahenga le ina ia pue maua mai la o mai mo le nei teimi a mata o le tātou Port-Kalame. Ma au waina ia lu esi atu lava I se teimi o le tātou Port-Kalame. Ona o le ia awana I misi e te o e vahenga e pe o uta ua. Ia avatu e foi ma le au te lenga o le tūlanga o lo iai I renga luenga resitala. Ia vahenga umai o le awa pea ona sile e lu tātou o tunu. Ia pea foi le teimi o le ato e tu ina mai iai le avanoa seunga mai vasa. Malo whaftai se mung tafa tau la tele ia nei mata upu ia awai le mai moa le whaafonga anga so tātou o tunu e mai se lava. Ia ila tau le uanga waa. Ia palota le tausanga fau tau tele ia awai le tātou Port-Kalame lo na winga. Ia sa oi se mung tafa wone e toi ese. Ia ma le tātou Port-Kalame peo na iele nei fiafi. O le komisino sur whainga. Ia e tomua I lava le tātou Port-Kalame ia la tau forsanga. Ia mai lai nā wholosanga ia e se fulu lea sa o tau mai mo iai. O lea oto mai iai ni nei vaenga I whaatitau. Ia I tātou whainga palota le a mai mo iai lea tunu. Ia ile nei fo ia fiafi. E tā ua matatau ona e malmalama I oua ia tatau. Ona e o whaamanuianga umalava nei e te anga vaai I lou tū langa loa ia o se tangata soifua. O ai a tatau o se tasi lea o poutu e mo mia. Mo se atu nuu e whaavae I le ami o tonu. Pūlenga le lei, male fi le mu. O le amana ia ma le puipuinga o ai a tatau. E whanau mai ai se sa moa saunga le mu. Mani tangata nuu sa o loto ma le fia. Ai te le I la foa se whaamatalanga. Manatua, ia e wa ailo uso a tangata,
pe ono a afia ai o na langona ma ona sa olotonga. Ai sea, ona le tu sa noa lo sa olotonga e whaali ai o manatu. Ma e iai o onga o le tu la fono. I lo le o tangia o ta iala o whaatatitia mo mata upu whapene. Tātou ngā lulu e whaatasi. E ati na e ina se Samoa. E whaavai ni whainga manino, awa noa tutusa, ma mawhai o na tali atu mo se lumana i manuia. O le amana ia ina o le nofo le lei, tau singa o le file mu, fea lo fani, fea lo ai, alofa, faa alo alo, o la saunga le mu ma o awina whanau, pui pui mai sauanga, amana ia mana onga oe e ia afianga tu mau o le soifua, o le amana ia lava lea o aia tsau o tangata ta eto atasi. E le fea ngai vini mtapana, e lea o ia foi e le matapia le manaia. Ai o se tua lalo o le nei porkalame, o le amana ia ma le pui puia o aia tsau a so se tangata soifua, e amata atu ia oe maau, i tutonu a tatou a inga, e ka le sia, ma pūlenga li imwhai pule i nuu mawhioanga. O le tātou ma tā whaioi, ma le tātou ngā luenga, e tau soa whaatasi mo sa Samoa fi le mu, sa au loto, saunga le mu, fia fia ma le manuia. O lau pālota, o lau ai atau lea, ma lou tiute muni suinga. I ai lo ai atau ia wanoa e mau e whamtalanga. Ai e mataalia, ma fisiri ngia i tūtāua, e ma whai e ona e whai asau whirwhiri ngā poto. A oanga i atu i le whainga pālota ia manatua. O pūlenga le lei o le whaawai lea o le whainga whaatemo kalasi mautu. E wha mauti noa ina ai, le amana ia o leo o tangata, o le sao ato atoa o so o se whaatinonga o ngā luenga. Ma le tātou wha maoni i le whaatinoina o ngā luenga. Tātou whainga malo o loo whaawai whainga whaatemo kalasi. O lau pālota e filifilia mai ai o tātou taitai. O se awanoa e mita ai oe o le tangata nuu Samoa, a wā e leanga waa uma i ai tangata o le lalolangi. Ai maise i atunuu e leo whaawai ni whainga whaatemo karasi. Loa ia te tau e te pālota ai, ina nei wale tūlima. A whai wā ato le luas futasi tau sanga lo saifua, ia e mo o mia lo restara e te anga wa ai, e whaatino ai loa ia te tau e te pālota ai. O lau pālota, o loa ia te tau. A o lau pālota, o lou leo. I lona o te lenga, o le whaatino ina o lau restara, mo le whainga pālota te. E lena o se awanoa e te awa ia i whai ngā upu whai. Ai o se vaenga tā ua lea mo le pui pui o le male una ia, o aia te taua tangata. O se awanoa le mawhai ai o ne au ai le fause ino tū la fono, e pui puia, ma una ia ai awanoa tutusa, whaamasitonga tonu, ma le saolo tonga mo tangata una. E tāua tele mo le matai tū ino o taitai, ma le whaamau tū ino o se mālo e mawhai o na tali atu i mana onga, ma aia te taua tangata. O le wala awa le polkalami, ia tātou ngā lulu e whaatasi, e whaatino le tātou ai a te tau, e pālota ai ma filifili sui tau wā, e tusa ma whainga manino ma le whaatuatua ina, e tusa ma lau ai a te tau, a wā o lau pālota o lou leo. Whawhtai tele lava mo le awanoa. Soifua ma ia manuia. O nisi nao whaalawiloa mai kampani ma pisinisi o loo langolangoina ia le tātou por. Kalame le toi taliu mai ia e a le nei vaenga o le whiawhepeo na whailo. Le sa ia ia le forsanga ia a le komsina ia le tātou ofisa ia e le amatanga lava le tātou por. Kalame le nei
ia e tu sai foi le ma nga wenga ia ole a fa tino ia ele le yona e so noa sa mo tafa ia e nga wenga pe ona fa ilo le wa fa tino ina tanto ofisa fa mo moli aftai tele lava ia ole o ia tonu wa ile vala le sa ta fa ata tu la batanga o vai nga le atu ave ia le ile il fa fonga tato atu no a fai fo ila sa e muri tai pe lava i le tato por kola me ne o la palota o lo leo mai lava ile amatanga ia le wo o mai ile fiafile nei o ina la te mawai le atoanga lava me se ala por kola me mo wa le por kola me mo lava ia o for sanga mai le fionga komsina komsina fainga palota ile fionga ia tu le afoa tu ia felolo Johnstone ia lesa ia fa matala mai ai mau ili mai ai nga luenga fa ata oto le official commission fainga palota mole nei tau sanga ia pole afa tau sanga le la tu e wa le la tatu latu foi ia yuni e peila si vala le wa manatu wa mana ia foi la te mi le e tu avatu wa ia le te lenga le o nisio nga luenga le ta ua pena sa no ile fionga komsina fainga palota le o fa atino le lava o fa atino o lo fa awa pe ia pe o le ta o le na le vai foi le wa mai le fa vesili ia ile amatanga o nisi o ngaluenga le ta ua le fiongo ile komisina e o fiele to amatali o ta mi sanga rona lua o le resitala ia le tata utela noa ia le la ala bra fa ai ia nei i le vai maunga ona umai le o ta mi sanga rona lua le singa luenga na le ta ua komisina la to amata fo ngaluenga na ia le sa fa solo lava mai mo fo ia tatu prokalame ile tu langa bo o ile tu malo le no e pe ia ona ia tau mai lava ile vai aso le na vai atu nei le mai mo fo ise te mi le o tonga o afio anga sa mo de mawine tatu prokalame o le siva enga le ta ua ile sa noanga le na o le fatino ino fa atala noanga fo ie o nisi o tula fono tau fa aufi ai se ei un te unga tula fono tau fa aufi e patino il office of inga palota te pe o le tula fono tau fa aufi fo ile o le suinga o le lima se fulu tau sanga mai le lima tau sanga fa una le liu ia o isi te unga sai ai o le te unga fo ile o le palota mai fa fo pe o le sia te unga te na le sa tu lima tai uma ia pe feo o fai ai le sina te unga pe u tau fa ata tu ia le fa ata ndoanga na le sa fa savali fo tasi le na ngaluenga le sa ta ua ia le fa fa atino o mon fa atino ia le na fo i vaenga ia ele o na ma le laina fo i fa fonga tatu o tunu o le tula fono le ta ua ia le iluma me le temi i tono le parliament ia ai ele ma fai ona to elotia ia ono renga senga malo o to nei ai o ngaluenga le official le ta ua fo i le fa nga solonga wana prokalame o iso ngaluenga le tulanga le o aso fa apitoa ia fo ile fa ta ua i tanga te palota i te mai tau le na ta penanga e se fo vai nga fe nga i mo na vai nga le sa ta to yai le fo sa ta to mo de mawina fa mai el lava ya so ta sinanga luenga sa fa pe on ta ua le fo isa fa tino ia ina ia mafai ona sira fia ro tātou atunu e tā ua outou e tā ua le mamaro le atunu aisea le anga outou e faia ia le pālota le sa wha amanatu ai le lua vai aso talu wai tō le vai aso i tu atu e wha umar vai aso le na tia nei ia le wha amoe moe le na ia tasi nanga luenga fo i sa whea ngai male office pe ia fo i ona iai o le tūlanga fo i lea o le wawa noa e te tala atu ina ia talo sanga ma ia ila tu e fia ngalulu e te mire palota ia tasi fle na vai ngade sa fa ilo le tala lava lava no le te mire nei e ile linka le office te nga iai open pe te tala ia ona e resitala i le fu ile te refa atumu resitala mai ai je na wai talo sanga mai ai tasi na vai ngolo fa atino le te mire te pena fo ila o onga ia e te pena o onga mo ila to le talo sanga mai ia ina e mafai ona malama foi fa atinonga o le tātou palota pe fai se palota la ititi pe fai se palota fa nati pe fai le palota te le tau sanga fo a ua malama uma ila to ia o onga ia e fai pe o isi na va enga le te pena ai o le tele ai o ngaluenga wa uta ua leu fa atino ngaluenga to wana le na ta ua for sanga a mata le fionga le komisina ngaluenga na office ai mai tau mai la se unga mai vasa mai fa fonga le atunu ele fa penga se kala fu ele fa akumur kai mur ka ko programa deng sa go ir kum singa le ai na sa no
faatino saugoa faaauau te pio galuega resikala o lea lave faaauau lava e pe o le tau atoaga lenā o le vaega lea pe ona mai le faafisili Maro faafetai e tāua ia le vaega pe ona e faailoa ua la foʻi ia le tapena i o so tatou atunuu mo le faiga palota ia o le a lava le taimi ia o le tausaga fou ia o lenā ua malamalama manino foʻi ia i tulaga uma e tapena lelei ai ia lau palota o lesi a vaega se mutafa o tatou iai ia ua pe o le resitala lava lea tatou te tapisa ia le taimi lenei lea seʻeseʻesega ia o le faagasologa sae alu ai muamua ia ma le faagasologa lona lua le ua na ia te lele vaega le ua e faafisili ai le aga o le toʻatele foʻi ia o tatou e le iloa ia le vala lenā ia ua foʻi ia fioaga mai tumālo ia ua pasi mai ai ia le galuega a o le tāua ua e toe fisiligi ai lenei afiafi ona o le faagasologa o le galuega lea sa amata le tausaga le teʻanei amata i le asovalu a perila tausaga le teʻanei amata i loa le galuega lea sa alu foʻi lea ia le faatinoga o le galuega mai tau e wha ia team se o i tua le office e tofu ia le team pe e tofu ia le vaenga male i tu mano i le tausanga le nei wha i te inga whai o ngā tula ia no ama ai mua inga luenga ia o no ama atasi no ama lua va o fonu ti a le pata i tu pailalo tausanga le te aporta mo sanga mua tasi le team se le ano ama atasi ano ama lua ia kasi le team sai le lona winga pe fia se fulwa ia no utolo le tumalo e kasi le team sa kavanga ia ngai le na fo i ai tumalo ia fa penar fa solonga sai ai umata milo al mo sa vai sa fa penar te usanga le te apol ta mulu sang mo pe ta eu suinga tele le to fa fitu na ine ele komisina la lango fo ia po le sunga ia ti tu o ele fa urulu ele vai ngo onga ma le recital o le fa tu langa le tu mawa team ie fa ai la aolo i tasi le tumalo ai o mai e team e fa te usanga te nei fa team tasi le team ila i le tumalo al te usanga nei fa team o mai le kumalo e kasi fa kai finga fa kai inga foi lao ia no ama lua le pito mai ia o mai team e fa ia no ama lua ia le uso li iro kwa ngu uso solo eva fa solo ki o sal lesi salwa faka aba pela eu uma team o desi team aluia i le usori i le si team i o la koe ia ro kuangu fa pe solo fa pe nga o le fainga le fai tulanga le ina ia o uma ave uma ia le malo si ango le office i tu tono le tu malo le ia le kula voere le kasi team ai o la si ku malo ia le wo uma le ku malo le pe fiara ngu o le ku malo le wi ai uma i team e fa faingo fe mo le ngaluenga fa pe vila le o le ku malo ngale kolungu ia o team mo team longa lua team longa kolu ia ai me team longa fa maka ku ngu o le si ku malo le so fa solo ia fa pe nga fo ile ina ia faingo fe la tai ia le fatinonga o le ngaluenga le fatinonga flea na le se le alway nei ia fa pe na fo fa nga so longo sa va ila tobia ia o le manatu lava o le peona uta ua foi le ngata de komisina rangolango ma le vaenga o le resitala ma le office ina ia maua uma e tangata le vanoa maua e tangata le vanoa ua o le mea isa mua mua ia e va mamau a mei ka wila pe o le ngu ulai o le wherenga luenga e mamau ma le makongu a o le lunga rea lungei o ke le popole po ko ngu ngei o ke e o me ngu ka yau nga luenga longa winga o ke kauli sa vali ku fu le ngu ngai kala danga do kilo e o me nga luenga i ama to pe so nga tele le na se nga mai vasa me fa fonga na tunu le fa tino le nga luenga resitala le fa alu table nei e pe ona uta mo le fa faingo fie mo le tatu tunu na ia nga ia ne fa tino nga luenga resitala ia moni so nga ia le tulanga e pe ona e fa nga solonga lona lua le nei ia o le tatu resitala wa mua faingo fie lona lua wa kiri nga ko lona winga ia o le upula mai mai masani ona tanta we le ia la se alfanga ona o tu tonu yo to no mo to wa fio anga ia le tatu nga ruenga resitala ia e pe ona ye lona fa solonga lona lua ia o le si vaenga se mutafa ia o ta ia pe ia i le tulanga leo o nga ruenga ia le tatu officer ia langa e sele mai tau o tangata
ia ese ngaluenga faatino le office ia wa totele lava mai tau ngaluenga restala lai fai ia o le sa tolo lo wina ngaluenga faatino pe ona ta ua ia ele fingar komsin o lo faatino le taimile nei o a kai me fai po me ngai ese le siaso le singaluenga ese le siaso po ngai al faatasi malo after tele we mai sili le nga ola wa ai fere ngasa wa ai eu kile o mai sa kilo mai fafo ia mo ba ka mai mo masaro salo ma winga manga wilele sa ia wa o fafo le ala mo sa ngi i ko kongole o le me lo ko ye fa ki ngo wenga ngi ka fainga paloka so ele foi ngofia ele chegou você o cara foi ele ngai fia o isi foi o arena ele que ganha o ele e quando cala foi ele ele iso ko fia foi ele ko quero yo ale fa nga ele ka ring ele o ka ring ele fa nga yo ele ko pukele ya mara mai kula fo ko fica paro kasir nga duek kasir nga duek fasila le sa o le ya o le wingo le tala foi ele ele fai ngata ngal beng ele fa pe finka e so se me finka ai vai ele ngo winge ki le mangu malo ai o le tulanga sa o le vai na mai fa ai tonu o le ngal wenga ma lo to o le ngal wenga le fa tinu ele o se ngal wenga fo ele le fa ta fa pa o le ona fai ele o fai ngal wenga pe ona ia ia fai la utala se unga mai vasa bana mai mo le tu no ofisa o fai nga palo te por komisa fai nga palo te ono no vai nga tele ia o le vai nga mo vai nga le komisino fai nga palota ia le ute ia to nga nga si matu vai nga ia o le vai nga restala fai ia o onga o le vai nga te pena ina palota ma fati no ina palota o le vai nga o tu la fono fai nga fa vai ma su suenga ia o le vai nga fo ile o unanga la tele ma tulango tu pe maua me fa penale office va ia tulanga ia aseta office ia mar vai ngale lo no le vai ngale IT tulanga fo le lo fa engaru luwe di tulanga o fiso ta inga ma wala fa ona pone ia pe o vai ngati tele na office ai te va ayo ia ele fa pe e ka e fa inga ngar ko vai nga ma ko ka ia e alu fa kasi u mangar we ngi o le winga fo ila fa mtalanga tauta ia si da fiele ko le ola au nga male ola ngalulu e ngai ka ngaka ko ngoro ofisa ele va pe faila kala o mo ke I ai fa o la uleva ai ka o mo si de fiele ko sacrifice ke me ngaka da ali wingo le kala aso ko fu ile sko nga ilo ngalu e ke mi ngai ia e ngalulu e ama ke le iva ia ile lima ile fiaf ia le fa wa wisi kula le fa wa kule ile valu de por ke mi ngai ai le fa pe karo le fa ko isa e ke va ai o ke fa ngo longo mo kala ngoi ka ngaka ngai tina e o ngai ka mai kai ia o fo iri ku pare ka ko ri se fe ala le ka fa de viau ka penga ia la ko fa ngau ai se lenga le ese mai mer fa ele io ka mai ki le o mai lo le ngalu lu e official commission fa nga pa lo ka ngalu ngai pe yo nga o nga ka ua le ngaru nga le sikala le alu ke mingi ia lu fa ia ko alu aso akasi le so malo lo nga le so sa paki le sa alu fa nga lo nga se va eu ele so sa o mai le sko nga le mai ia vai nga fa funga ava kula vala ave ka ko mai ko curioso vai ele so sa ele lava se ke me ma fu kai mai ma fu ka ma fa nga ma fu ka ma ku walu umre ke mi ile nga lo o le si me le pa uitia o melo afika so se ko fai ko ke le fa fika u dire fe ngai male ngal wenga fu ile ia per ngal wenga de skala de ka so ava fika u le skala la ko ia halu fo e baku ave ia fa karangoanga la ko ia vo ile se o le kele o mau fa fika u ia fe ngai o ngo fika ngalo ese o karaka o ile le si vo ila me ko winga e ku wa se va ngai au ku le ale ofisa le ava ko fa karangoa pe kungi maka upu vere fakalango ai sawar ka ngaka ye manga olonga lava so lo ka kiele maka o bakalango mo olonga ngamba ngako male finga vale foi fai de melo ka fai boy ai lango ite ia lo tu la fono ia ngalu ngal office ia male telo fai tionga ele nga tiere na vaenga tele ia le fai tionga e o mai ele foi tita o so o ita tu por kala
faahari lo fai kio i lo sau ke le skala faahari lo fai kio i lo sau ke paloka pe a fai ele palota le fo ka aku ia le ngalu wenga le ko ia fai kio ke la o le ko fa kala ku le i te le o lo mai le tulanga le o feanga ia male ofisa ia o le vai ni tau tai le tulanga fo ile la fo upu mafa nei ta register ka ke lo fa mai ni o me ofisa ia ke alu kalango nga mai deso ia me nga luenga ha mai so le mero ka ngai ke ma kala mai upu mafa la fo nga ka ke ala ku ikua ai ngalo i tanga tani o lai lalo ku la fo ko so pa lo krebe o lo lafo upu tau fa bata o lo pala vale o lo mai o fa mo se e lalo tu lafo ia pe ko va ku ngai va ngai e alo fai e ta to ngal we fa tas okay malo le on sa ia le fengo fie pe la foi on e to lo lau ia le tu langa pe na ia ale pitola au ale tatu official nga to foi le ia o fa fita uli ia pe on ia le tatu official ia le temile ne ia wa tele la foi on so va nga pe on ta wa ia le lava tele no tatu ma ai ia pe tatu wa nga itua ia tatu nga nga stala le sa e fai loa ya le tu a to tembela fenga duenga ya awaya le tatu nga duenga alo lo fai le tunu ya o tatu so foi mal tu ala lo so tatu tunu tatu wa lo fa mai na tatu o fenga duenga anga ya ne ya e fai le restala tatu tu malo ya matatu wa fio anga ya ole a o tuai ya le tatu nga duenga ya ile na ba ya so mana to le tatu wa anga se tatu malo ronga pupu tatu to foi mai vai nga fai o tatu por kalambe Ile totally mer tanto por kalambe o lau paloto lo leo ilona mai nga fai u ya le ne foi ngol le fefio lesa yai ya tato wa ngadu ngabri stala sa siel tato por kalambe ya ile vai asu to na ipe yo na yai ya la fio anga mang yang yo na mai mo mai la tunu o se va engale nei le tali mai la fio anga mang yang ile anga ya to yo ngadu ngabri stala le ofisa e be yo na yai le nei vai aso e tulunga ese mai mangiangi nisi o fali resi tala le tu malo vei monga todu. Pe a fua ye le toa tele male mau popo mai o ilantou e faa atinu ala tu resi tala. E pe yo le mafua anga fua ilena fesilingi ai le failau tu sio le afio anga. Pe ai se awa toa tele itangata e anga ia ne faa o ngale a vanoa. Mai tau ni ta heo le lofi meo sio mantou ran whamani. Sa faa sile sile faife au i whalisa i leo sa utona. Ya i whatawhaitau langa fo i lima o le mātou se mātou no. Ya sa avea i nai whaiwha au lau te longonongo pui ali i au lotu. Tau tua nalwha moe le so. Toi paune o langa noa wa le au mau fo i awa noa lea wa ngai mai tua mtanga ruanga ma whawhitai e fo i la tau mo le au nanga. Ya ma ole si tu o le vana fia restala nai o mātou tangata. Si le fia fo i o le e a mātou le tofi fo yo le mato tu malo vai mo to o le fiamo le mista topi o le nei se mato ya o le sia tu ta o le fia fai fo se sao ma se leo o tangata tai to ta se wal palota ya wa fai o malo le os fam talanga le no e ta to fai malo nei e vai tai ai fia fai se sao wa o la weki si o la monvia le o ni to ko bumu ke mun muri ale o man faida we ki se o la van pe fafte e fo ila fiona tofi fiona lo fauma e ma suito ma te se ma to ale te lo no pu ri wa le mata sa lo pu ri I fata faita o la to no asa fa mata o pu fo no ma to no la sto na te fo masani al ma to no ya so to na mo masina ya la sa lo pu ri ya fa mo bonne e tau tō nā i o mai e lala ua tari mai. E a le voi whafta i esi o matonu e le tari mai le wala watu ma le whaalau i loa sa watu. E a le ua ngai mai a o masalo le ua maha e atu isi tai a.
Whaftai e fo I le mitanga luenga mala tau e whaururu e. Ia mana ia mai o whatala ula fo e so matu ala le whangani. O tele na mahai atu isi tai au ia leanga soloma. E masalo le matu lola le matu anu I mangi agi ova mai luafe. Le tangata palota. O le vai mongoto. Ia pe on melna o le atu isi o le ngai mai isi mai whaile vesta. O no le o whaamarusia le matu anu o le simel. Le sa whaamarusia le matu mubori e. Fasalanga foi dal mo tanga te palota. Mai mauna tu pe al vale e de tongi le sala le fai go fiele. Danga I meres talum fatino le palota le na ia ta. Ia pe la mena o nga e isi o matu ala fangana. Ya le wa sitsila foi pa ia mitanga do. Pe o mafu angale na o le to telo tanga te resi tala mang yangi. O le ngalu lo e fa tase le kali sia male afio anga. Ya ma o se fa ta inga le leifo ile fainga. Mo isi tu malo o le au o tuai le restala. Ya o se va ingale na saya ile tulanga saya yang ngalu nga restala ile o tuai le afio anga ya o mangyang le manaya o le tulanga pe ona ya le tali mai na afio anga. Ya o ngalu lo fa ntase pe ona fa ilo le sunga le fa ilo tusi. Ya o le kalesia ya o le fainga nuu. Ya e lo mai ile mau popo. E ba nei te la tilo atu ile le tonga le sa e au mai se unga mai vasa ia male momo ongo lo loko le kaimia le so wa ia koi mai maui pe anga fa pe ngo uma ele fa pe sa yengu ku sa le leia mo mangi wa pasi me nga luenga o le meo le mau poponga ele ngaka I pe nga ia fa nga luenga le ia fa fi ia o sui o le ngu sui kamai kai ia e fela ke pela o fela kusi vele le ava pele ve fi awa le fela o le la o le ke kupela o fela kusi la ale I o ngol vai ngol fale me va penga ia au ila ko voiga se ko fe ko oi ia mai a ku lunga fai for folanga vo le so sai ko ngol farisa ai fola ko i male ngal bengal skala a pe o le tiro tu na ma na ia tele o le report ile sa tu ida mai I mangian usela o le ku fa ia kula kala le fa ia ku o ka mo ia fa penga ala sa vai la foi o sa vai le lo mai mai si ngu ia ko ko I vai vai mo kas le ko ko le vai asor ngi wa maka ia inga ia o la ko fa nga inga le avango kai pio ko fa nga ile fi nga mang yangi mo ni fo ile fi nga uta fa nga ile fa ma fa ta inga fa kai inga le o fa ta inga la le mo miel te mele ya o fa no ngale na o le tato por kalame ya awaya le tato nga bres tala ya pe ona fa nga solo ya le dai foi vai tami ya o le na ya wa au mai le afio anga mangyang ya e fai ma fa ta inga ya ele ko mo me na mangyang I wo uma sa le ya fai le ma fa ta inga le ya le ngato nisho afio anga yo polo nei ya al mo tele sala fai ya le a forward way ya le tanto por kalame o wa le wa la tala vai na mai aya le restala ya u polo nei ya ai po wa mau ya sau tala na ta mai ya o afio anga tasi ya o la to wa mai on restala ile restala le lu tembi de ya sa bana fo le tulanga le wa mai te walunga tu fo se tala mai no official commission o fai nga palota ia e va foi ona fu ia ile sila ia tudu ia me se foi tanga te ile restala ia o tu malo ile ta wale wa mai o le wa mai le tato numero le tu ina mai after fo ile sunga ta ia ta se ia o ia le na fama le va ve tu ina mai o fa mau nei ene e mafai ona sila fia foi ele ngata mo ofisa ia me se foi por kalame nei nga le ave fala wi lor por kalame ina ia ta o tu foi le tu o numero le wa ia o feo ia o I ringu mele le po I ringu mele le ko sa ia ta o le na pe ona ia au te lo tau tala au tau e vatu mo wale fo inga le fa ia to numero le wa ia o fa mo ngale ia ia ile pe ona tiu ia o le asovalu le fa mo ngale ia o le numero a to ala vale le ona utanga lo le ia isi meu ke manga o vai aku isi fie le no a le tato resitala le wa fa mawina o limas fu wono afe se lau ma le todo limas fu wono afe
a se lau ma le tolu i latou ia ua mai a ona resitala a faapasene la tautau o ise me tatou tilotilo o le faatoa fase fulufitu tesi ma le iva pasene o lona uiga ia e moʻi lava o leu te lē le numera a le te mafai tuli lava le numero ia mo kuri meng paseng bang ya le ngumela wa me ngumela ma paseng ya si va vitai te le lava le te me on ditato por kalame wa ma pati atu maseu ngamai vasa o le ma talia tulea i lo to taliane le ofisa e ala li to me fa tino to resitala ia ila to la ia wi ton wo numero le nei limas fulu wono afe se lau ma le to ia malo fa aftai le tali mai le ofisa fa aftai foi le ono sai ia wa te me o tuai ia e mana mi ofisa ni sibe pa foi le fa amauni a ti de lava e to foi ni tangata to au mai fa aftai le to ono sai ia ai lai si va ngai te tau pe ona sila fia ia mai le numera o o tau inatu le o to te fa tu la ngai nei si o va enga mo le sila fia e tato o tu no ia me se foi le mai mo mai ia o le tūlanga fo ile le lato e tamo faila e fai ia le vaenga lea po o fea i tū malo ia o lo o la vea i le 5 pito i lunga lona winga ia i whapasene kakarangoa la whapasenge a ka eksili vea fo inka o ka vanga wha alusi fo inka le po le are kele o ka kilo alusi ai whapasenge ar whainga le mea maua i loa kasi rua konu ta wo va ka lo wo ya ya lo so no ka ko fe ka uya ku malo wa le ya top 5 flade ia o piko i lunga la top 5 le piko i lunga ya langa piko i lunga o le sili ia pasenge o ka ngaka o re ku malo o mai aonga restala ia o le ala ku me kasi me ni ku malo le o le va forti valo sulu i vati ma de fitu pasente mo polu lava ia mo polu vai ku malo i polu le fatura ngana le ia o lo numero tasi ia le va forti i ona pasene e valo sulu i vati ma de fitu pasene e lona lua ia le tu malo le pa e valo sulu lua tesi ma de valo pasene le pa le na le lona lua valo sulu lua tesi ma de valo pasene lona tolu ia i tu malo ia tele pasene o tangata o resitala o le tu malo le o fale ali lua ia e fitu se fulu ono te se male o pasene vidi su ono pasene foi peno ia i lona fa ia i fale la taima sa matau fitu se fulu pasene ia ai lona 5 la le 5 pito i lunga le po le 5 ko anga mai le onga le ia o sa fatalua e ono iva te se male fitu pasene ia ai lai ona top 5 le ia ku malo le lei ia fa longo le lei ia musika ia we no ia fa longo le lei kami kia on fa ia onga musika e fa ia onga e fa ia kursu enga se we le ver top 5 ia pa ka chu top 5 ia i se ta o le na we to lo la fa fonga me la le o ye lo tu malo como fai mai lango mai ta to fa moi ia mai au na ilinga tatou ngalo restala yo o tu de sia tatou por kalami ai o ka ko no top 5 ta le ia tu malo ala le o vai tua le lei ia le feita o fa ila to restala o le lai e fa tu langa mai ia vai mo tolu lua fe fase la umaritas lua fe fase la maletas ila to ia wa mai on restala i tu tonu lava o le tu malo o le mo la tu sofa ile lola a vai mo tolu ia o le tu malo pito i mo la laloa ia la tu numero tanga to register ali pate tu pai lunga io ali pate le la tu to le bot no le lima se la lima ono ia le fa ingo o le numero o register ia e ala nga fainga tauta ia vai lo kaka o pika o kaka o le ngele inka ngumela ia la o le ngai kaimi wa o le kele vavole le ke ngolosi o kako ia se o kako ilo ai fa kulanga lela ko fa kulanga fa pe fainga o le fo i va engole o por kalambe ia fainga o fie mo mai mai o tatu o tunu fainga o fie e fa fasinga fe o ia fe tonu o ia ia ina ia mawai fo ia le atoanga le ia mo ta penanga ba le alu lava le resistar e le fa pe uma lo le ta mo sanga e polu uma e tatala lava le office e bulinu ile ia sue pe ta wa so fu elas farili so fu elas stona ia wa so fu ala ia farili o le iva ile valu de po ia stona ia le iva ile fa ile fiaf lo no winga afa pe wa me mo misi oe a mo menga be inge ia po la ele tatala tu office i bulinu ia ga ia ti
ia ete resitala e pe o le tūlanga na wa watu ila atuanga o le tātou numera po se o tongo mo iai le resitala ia i le taimile nei ni so vaenga e te toi fia a sau noi iai se mo tafa ngata foi lea ia o le o tātou ngaluenga i le moteli salafai lei faafetaitele lava o le galuega mo savai o le o faatulaga o le aso sefuluiva o le masina lenei lona uiga e uma le vaiaso lenei ua le amatautaeao le aso malolo le aso tinā ia amatai galuega i le aso lua a o lona vaiaso lo la lea amatalo se vai i le aso sefuluiva e amata foi lava lai i tumalo i o a faasalaneaga amate foi taamilo foi le isa vai e fai pe o le faiga le saʻutaʻu e le amataga ia le faagasologa nei o le nuu i le nuu le faagasologa o le galuega ia o le tulaga lana alaʻi ai ia le mautele salafai e le tala pea foʻi le ofisa o loo i savai sa le lologa o loo i le ofisa ona falelua le maketi sa le lologa e te tala lava foʻi le tatou ofisa lena ia e aga ia nei ai mo le resitala fia mau le IT po ala ni fa mau nga tau palota e fia silafia po se lola o le se update le lola lo itu malo isa vai anga e ne tatu officer i sale longa ia e mau mai ia ia unanga e pe fe ona mau ni officer i Murino ai te lo se la le fo ile a tauta e batu fo ia le fa talanga ta wala tu ia te nei mai le fionga komisina mai se fo io komisina rangolango pulenga fo ile mai officer le matu faafetaitele lava ia i latou ua resitala le sa tatala sua lava ia i le tulaga o le numera le ua iai i tumālo tetele ia pasene i tumālo tele le numera o mai ona resitala ae e momoli atu le faafetaitele ona o le amanaʻi o le o atu le ofisa ia e ui lava foʻi e o atu le ofisa e le o lelei ona faaogā tatau le taimi o le ofisa i nisi foʻi o afioaga ia ae le ave lea maalofaga e le ave maalofaga i le ofisa ai le ave ila maalofaga mo oi danga le sa faiana galuengi au tafolo mota po o lou lawa ai te ia luani ia maisia au langa i faaogā le ofisa e faatino ia le resitala faafetai lava foʻi le ono saʻi faafetai le lava papale laga pe ona ou taʻua o le mea foʻi lea le ona siʻi le tā le mamalo le atunuu lafo faamatalaga ia ona e tatou e vavea le ita pe alu atu ai le atoa pepa e avatu pe foi lai toi fai atu ile tamaita po le ofisa i le pepa ato e fa ato ai e fa mau io na vavelo le ono so ile ita matula fa pena fa malulu atu la le ofisa ia foi a vaenga ia o lo fa pe ona ave ma to tu ngai tatu ma futanga te sawe te ristala ia mato ia ngai mai be ia fa ato o le fa na lava ia sa ato to ia fa mau e mana mia mo o fa ita inga lava ai alo fa lau lo fa mai fa le lo alo ta pena mai le PCDP au mai i le bank statement au mai po wa uma be e ke alo uma ka penga me nga ave fa le lo ai fa ya ku ngila le office of inga palo a mai le pe fa na o se ID ia o pe matai po le ala i se pe ki pitele amana i pe se pe me ngo fu le la fa pia ta to ai wi le o le tala la vi te fa ngo fie ia fai ngofia le tatou galuega le tou afifio mai o matou tali atu ia foʻi vala e pei ona tau faapapaʻi atu ai ma faalalanu i le faafofoga ma le maimoa asio tatou atunuu ia peina paula se faamatalaga tautā faafetai foʻi i le tatou polokalami ia maisi ou faafofoga mai atunuu mamao ia ma paaga lava i nei foʻi lele te fitau ia le taulaga fitau ia i me oloo ai ia galuega ma polokalame le ofisa ia ma fai ane ai ma kua i se ou ia moriou ua le sili lava aega o isi gagaluega le paʻu ia te temitaʻu o le tulaga lana le alu le faatalanoaga o le tulafono tau faaofi ia o itu malo palota le toe faafoʻi lea pei la ua kafolomoli o mangkua koe faafoʻi la ia faleapuga i oi le vaaofonki e o mai sa le kele masauauga le oi le vaafonki au mai i aga anoa maa muamua anoa maalu le sigaluega le faagasolo ia ma paaga uma lava tatou ua paaga e o loo maimua mai ia ma o latou mau ai ia vaega e mafai ona faatino le resitala mafua na sa resitala ua faalaloga mai faisi mamafo le faasalaga vaega umana e mamoli atu ai le faafetaitele ia isi o tatou atunuu ia ma le faalolo tele seu mai vasa ok faafetai ia se mutafa ia le gata foi lea o le tatou ofisa ia o le komisi o faiga palota e tusai foi o tatou matauputāua ia le gata foi lea ia o talalata mai o le tatou galuega resitala ia e pei ona iai ia i le taimi lenei ia o le tatou galuega e fai faatasi tatou lagolago ia i le pitolaau o le tatou ofisa e pei ona iai ia a o le faiʻuga lenā o le tatou vaega 10 ma le tasi taualuga atu ai ma upulu nei
tasi le vai aso le ala malolo el tatou porkalame ia ona toe fa'aauaua i lea mo le motele i salafai ae momoli atu le fa'afetai i le ofisa o le komisi o faiga palota ofisa o le komisina o sulufaiga ia o le signboard ma le tv tasi momoli fo'i ia le agaga fa'afetai ia i le faletupe o le Samoa Commercial Bank fesoasoani i le fa'atupeina ia o le tatou porkalame tuli tatau mai sisi ona fa'apopoga o le tatou porkalame o lau palota o lou leo i le vai aso muamua manuia tele fa'asausauga le atunuu tau fa'asoifoa